landing on a country the size of New Jersey. This is an intolerable threat. It too must be stopped. Iran is now working on what it calls the new plan to destroy Israel. You see, the old plan failed. Iran and its proxies tried to encircle Israel with a ring of fire and to attack us with the horrible attack of October 7th. But the people of Israel, the soldiers of Israel, rose like lions to defend our country. We crushed Hamas, we devastated Hezbollah, we hit Iranian proxies in Syria and Yemen. And when Iran directly attacked us twice last year, we struck back inside Iran itself. Yet in defending ourselves, we also defend others. We defend our Arab neighbors. They too have suffered from Iran's. Mwiriwe neza, Rusasira Emmanuel nk'uko muhora mubyumva, iki cya kiganiro cyacu tujya tubabwira tukaganira namwe tukabwira ibyo muri Bibiliya, inkuru za Bibiliya, igihugu cya Israel. Ariko uyu munsi tugarutse ku gihugu cya Israel. Nari narabuze ntago nari maze igihe naboneka kubera impamvu za tekinike, ariko naje ngo twongere tujye tuganira kuri bya biganiro byacu bisanzwe na bya byegeranyo byacu bya Bibiliya. Ubu rero tugiye kuganira ku gihugu cya Israel, ngira ngo mwabyumvishe. Iryo ni ijambo ry'umukuru w'igihugu cya Israel, Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu. Iryo ni ijambo yavuze ku bikorwa yakoze, yateye Irani. Ibyo ni byo rero yavuze mu byo amaze gutera. Reka tuze tubanonosere neza ikiganiro. Murakoze. Kuri uwa gatanu itariki 16 hagiye humvikana yuko Israel yateye cyangwa se yarashe ibisasu mu mujyi wa Iran, cyane cyane hatunganyirizwa ibitwaro bya kirimbuzi cyangwa se ingufu za uranium. Ariko ku mpamvu yuko Iran ihora yigamba yuko igiye gukora ibitwaro bya kirimbuzi kugira ngo izarase Israel cyangwa se isibe ku ikarita y'isi, yirimbureho nk'umwanzi wayo uhoraho. Israel nayo iravuga ati ntabwo twaceceka, ntabwo twaryama, uko byagenda ko ariko kose natwe turabarasa. Nibyo rero bateguye igitero cyabo gahoro gahoro, gake gake, rwihishwa, ndetse bafata n'ubutasi bwabo Mossad, kuko Israel yabashije kwinjira mu gihugu cya Iran batarabutswe, ari mu gicuku batabizi pe. Israel yagiye irasa aho yashakaga kurasa, cyane cyane ahari ingufu za Iran zibangamiye Israel, kuko Israel ivuga yuko impamvu irasa Iran ari ukubera ko yigamba buri gihe, buri munsi, aho umuyobozi wa Iran afashe ijambo akavuga yuko babangamiwe na Israel, bakavuga yuko Israel idakwiye kubaho, Israel idakwiye kugumaho, bazayirasa rimwe bakayikura ku ikarita y'isi cyangwa se bakayirasa mbese bakayangiza. Ibyo rero ayo magambo abangamira Israel, Israel nayo ikababara cyane, ndetse n'umufatanyabikorwa wa Israel uhoraho, inshuti y'akadasohoka ariyo Amerika. Baharashe rero, bica abasirikare, bica abayobozi ba Iran bakomeye, umugaba mukuru w'ingabo zabo z'umwihariko, izi ngizi zikomeye cyane, ndetse n'inshuti y'umuyobozi wa Iran w'ikirenga, inshuti ye, ari we mujyanama we mu bya gisirikare, mujyanama we mu bya politiki. Rero ubona we bamukomerekeje, ntabwo yapfuye. Bivuze ngo n'umuyobozi mukuru wa Iran nawe w'ikirenga, nawe muri make yaragenewe kuhasiga ubuzima, ariko biranga. Rero izo ngufu nta handi bazikura, Israel nta handi zikura, no ku butasi bwabo Mossad bukora akazi kabo neza, ndetse ngo babanje gutata kera, bagenda bamenya aho batunganyiriza uranium, aho batunganyiriza ibisasu bya balistike, uko bagenda babikurikirana neza amaradari yabo, kuko ngo bagiye kurasa radari zabo zifunze, nta makuru bamenye, mbese babaye nko mu gicuku,
babarasa batabizi neza. Irani nayo ariko yakubise agatoki ku kandi iravuga ati uko byagenda uko ariko kose turabishyura. Nabo muri iki gitondo cy'uwa gatandatu tariki 14 nayo ibateraho ibisasu, bavuga ko ibisasu barashe ari bigera ku 100, ariko abakurikiranira hafi intambara ya Israel na Iran bavuga ko bishobora kuba birenga, nubwo ejo bavugaga ko ibyo ibisasu byarashwe kuri Iran nabyo bigera kuri 200, ariko nabo bavuga ko birenga biri nka 500. So rero Iran na Israel biri mu intambara ihoraho y'ibisasu byambukiranya imipaka, ndetse hagati yabo hakaba harimo n'ibindi bihugu bibanyuramo hagati ya Israel na Iran. Harimo ibihugu bibiri, harimo Jordania na Iraq haruguru ho gatoya, ariko yo isa nkaho itarimo neza, ariko ubundi Jordania ni bitandukanya neza kuko ibisasu byambukiranya Israel bikagwa muri Iran, cyangwa se bya Iran bikambukiranya Jordania bigwa muri Iraq, muri Israel mu mbabarire. Nuko rero intambara irimo kugenda iba. Muri iki gitondo rero habyutse hacaho amakuru, ijambo ry'umuyobozi mukuru w'ikirenga wa Iran, ndetse ejo mu gitondo naho hanyuzeho ijambo ry'umuyobozi wa Israel ari we minisitiri w'intebe Benjamin Netanyahu. Ryo turaza kubanyurizaho mwumve ukuntu yavuze atangira, ariko turababwira ngo nk'abakirisitu ibi bintu bimeze bite? Muzi kutwandikira muri comment mutubwire ese murabifata gute, mubabajwe n'iki se, ikibashimishije n'iki, cyangwa se ariko nta n'ikibanezeza kirimo, ariko mutubwire ukuntu mwiyumva, mutubwire ukuntu iyi ntambara muyifata, kuko Israel ni igihugu cyasezeranyijwe n'Imana. Pawulo yigeze kuvuga ngo abwira abantu, baramubajije Pawulo baramubaza ngo abayuda ubona barusha iki abandi? Pawulo arababwira ngo tubarusha muri byinshi, ariko nuko tubitse ibyasezeranyijwe n'Imana. Israel ni igihugu cy'amasezerano, ni igihugu cyahawe amasezerano. Murabizi ukuntu cyagiye kiva mu ntambara, ukuntu cyagiye gitabaruka. Murabizi ku bwa Mose agikura muri Egiputa cyangwa se mu Misiri, rero kikambuka kikagera hakurya mu gihugu cy'amasezerano. Murabizi kirwana n'ibihugu byari bituye muri Kanani. Murabizi ku bw'abacamanza bararwanye baratsinda, nabwo bagenda baguka, ariko nabwo bitavuze yuko hari igihe basubiraga inyuma, Imana ikabareka mu maboko y'abanzi babo nabo bakabatsinda. Ariko kubera ko Imana hari isezerano ifite kuri umugabo bita Yakobo, igenda izahura Israel. Murabizi ko iki gihugu cya Israel n'ubundi cyahozeho cyitwa Israel, n'igihugu cya Iran murakizi ko cyahoze cyitwa Ubuperesi. Rero Ubuperesi bwize gufata igihugu cya Israel kirabukoloniza, nduzi ko ari ubukoloniza, ariko kirabafata kibashyira mu gihugu cyabo. Ariho hari harimo ba Morodekayi na ba Esiteri. Aho murabizi neza, mwakujya abasomyi babiri murabizi, nize no kubakora inkuru ya Morodekayi murabyibuka. Ariko Israel ni igihugu cyasezeranyijwe n'Imana, bivuze ngo intambara yose cyarwana gishobora kuyitsindwa, ariko ntabwo cyaheranwa n'ibihugu by'amahanga. Cyane cyane ko Imana ijya gufata umugabo wo bita Yakobo ikamugira uw'amasezerano uzavamo ubwoko bwayo. Bari bavutse ari impanga, harimo Esawu na Jacob, ariko Yakobo ngo Imana imukunda cyane kurusha Esawu, nubwo Esawu yari imfura. Rero Jacobo aza kuza kuvuka, abyara abahungu be 12 bavamo, aribo harimo imiryango 12 ya Israel, harimo Abayuda, Benjamini, Efurayimu,
murabazi rero turabizi intambara bagiye barwana bakazitsinda muri Bibiliya ziranditse Imana ibariho Imana ibari imbere ndetse bagiye bambuka n'inyanja itukura Imana ibari imbere ku bwa Dawidi Imana bajyaga imbere bagatsinda abafilisitiya murabyibuka ariko Israel muri iyi minsi cyangwa se guhera no mu minsi ya genocide bakorewemo bagiye bangwa cyane kubera ko ubundi umuntu wese ukurusha amasezerano uramwanga. Ibihugu rero bituranye na Israel byanga Israel kubera amasezerano yabo, kubera ubwenge bwabo Imana yabahaye, kubera ibitekerezo Imana yabashyizemo. Ibyo rero bikazamura urwango hagati y'ibihugu bituranye nabyo, cyane cyane bano b'Abarabu, kuko bifuza ko Israel yava hagati hariya bakahatura, bifuzaga ko bahashyira Abapalesitina bakahaba, ariko Israel iraza nanone bibagobotoramo ubutaka bwabo barahatura. Rero icyo kintu gihora kibarya. Rero muze kuza tuganire muri komenti, mumbwire icyo mutekereza, mutubwire icyo mwifuza, icyo nabakorera ku yindi nkuru ikurikira, kugira ngo nkomeze mbabwire amagambo meza y'ubwenge. Murakoze cyane. Ni Rusasira Emmanuel, nk'uko mukomeza kubyumva, nagarutse nanone kuri ya channel yacu Elayon Mountain TV. Mukomeze kunkurikira. Ciao mukore like, share kandi subscribe ni nziza cyane, kugira ngo dukomeze kwaguka tubagezeho ibyiza byose. Murakoze cyane. Ciao, shalom.